大家平安，要家外多错开jam jaman nama kejenana sulibat. Sakatu soa ka jam jaman na ja supui na kai na semas ima zai toa piripi. Ima zai toa sepata sulatan ima zai toa tapuru akayam patu dosa puru kato tiro akayam. Marvare vaka narava ca paka toa ta marairai. Toa na patsuna nga mumal taich tutsua no varong kisah susu tanuaken. Pai uito na kisah susu mun kemasi taisangas. Lakwa na mautseng mun ayaken. Aichua ini ka mano mawana nase ka vete kaken. Aku siai vua maya tutu ayat tua tiaken nuka sesebungaken tua nama pakuda-kuda napiturangaken tua pakatizua na kiringawangaken tua mauran na kiringawangaken uta tua seleriau pitua kemuntaku danga ainu tua nuazwanga matsa wanga kena pakatizwa no nama vutuaken no nama tsulaken no nase leriawaken no nase kauramaken makayangaken ana setabak tua nama pakakuda-kuda masa picul nuazwa rupa pu picul-picul dan nuaken lakwa nangwa arava sanu kinudan ayatwa no sini kamamamau aku siserapai sanu elinginaken timuna sepiripi kemelangemu ka patagi-tagi lakena temau cikar tua na penakarvareva kai ka vai ka kena kemasi macitun nekano zuma no kyukayang amin namun no namare pas eling ka tiaken pai ka izwaken ni tisaruniki ini kami na kintalas sakamaya no iza ko kinauram na elingen naken ini kamavana no sipavai aku kini aung pauri ula pate meleriau supu tua urinu tavraken mangwaan ayayakena sakamaya yau aung pai na temavarakangaken tua na nemane manga saka na seleriawaken na temavarakangaken na kemasi tai ipafuti tuazwa no sinantes saka na pakatizongaken aravat azwano sinatiza marka nangwangwa sarurum sipagaugau uri karvainwa temavra kenwa cemas aku cemas uri sikirai tua paramuran no mangwaan ni maju pakate Kristo Yesu sa pavai nemung tua no kina usawa penulat pai ula pate mamiri nga rigu no ata kama cemas amen ayanga ayau anga azwa naki susu tai Kristo Yesu sinja amapolat aichua imaza itanwakena markata vtek ayanga ayayau uta tiamadu tianumun ayanga ayayau uta tianumun na
azua marka sinja amapolat parawatanga azua marka imaza itwa uma ni kaisar ula sinipakizang ta numun azua na pakisumali ya pasiling noa marere ngati Yesu Kristo aichu kai noa cemas sinivici kema在短腓立比书4章10节到23节读出心里不达的弯因知足而喜乐呀因知足而喜乐的弯呀Saka aicha sini papu tarwan tanutin借着基督所赐的力量我能够适应任何情况sinaya tu cuaca kini dulu maka yang akena setaba ketua nama pakakuda-kuda masan picur nuazwa rupa picur-picur tanuaken sinaya tanutin tu cuaca kajaman-jaman 因知足而喜乐因知足而喜乐当我们得着上帝的爱我们就心满意足当我们寻求上帝的心意他就使我们心满意足当我们先满足上帝的心意上帝就将天上门窗打开倾福于我们如同耶稣所说的你们要先追求上帝主权的实现遵行他的旨意他就会把这一切都供给你们马太福音6章33节祝福你们因为生命中有耶稣而知足喜乐Satu cua sini papu kini menumi tanuti我的心被满足的要件是什么这是今天我们要一起默想祷告的 Sakala jinana paenet 我的心被满足的要件是什么 Naya tanuti saka kainuli 亲爱的主我经常在你以外寻求满足殊不知唯有满足你的心意才能找到真正满足求你让我在你里面找到丰盛生命的关键奉主耶稣基督的名求阿们Mali-mali感谢大家tujuan Lermanda Taja sini turun aja cemat ajinana paenet大家平安